دم باش تماشاوان هجا خلق آخویا ایرو ام خیرخاتنا ماموستا خالد احسان دکن گو درباره هلبست ده دنویسینه ام بهوره کار و خبات ماموستا ناس بکن ماموستا تبخیر هاتی قالك سباس هون جيب خير وخشي هاتن هوا زحمتي كشانش باجاري قامش لو حتى ديريكي سرسرا سرچاوا هاتين او ارككي مي گو ام بين دفوا کار و خبات و سر میدیای درخینن وجی کدک باش خدمتکی باش جبو پرزگریکا کردی جبو گلی کردو کریم امو تماشاوان بهوره خالد احسان ناس بکن سرچاوا ناوي من خالد احسان قاسم بهتريكو من نازدكن پاشناوي من جاويدان كاساني از الجندي كاساني هاتمه دنياي سال 1900 قولي هويه دنويسانا 65 خواندنا مجي فيدي حتى بكالوريا بسوري خواندية سالكي ديري مخوان مدفجي قرا باشي از چوم روسيا 10 سال روسيا ما من چند سالكي صيدلة خوان لي جبر مستي آبوري من نكريا تمام كنت بيرا از چوم اوروبا جي 6 سال ما اتاليف وقراهم يعني يوم كورتاهي سروي جاي باخذن رفاح افتاده مرقه من هبو طنبور من محاولة كر بابي من نحشت بجاج مجبور بي مدفش طنبوري قراز وقرام هلبستي من الفيسان هلبستي من الفيسان ديجي بيهتري او جوشا منها هي تكاري بيجي حتى 1950 تريد يق نمع ناخو هلبستوانا حتى ساقا ماهروي هلبستا بنديسي بس او تشتيكو مدو خواست كو جناف هستي منو هنافي مدر كيفن بيهتريه واصالانا وكي ديتر ما ت اكاديمي نخوندنا تدبستاني كردي كسيان فير نكرنا ام جم خوا دوستكي وكاتا يكتر كاربي چنتيبكي تشتكي نشام بكي ليه كمين جار مخواست از وجوانكي بينب مرق بوج مرأس خصوصي جفيدي شوم حسكي مبرسكر حتى شوم سيداي تيري جديد السيداي تيري جرجي باش اخذي وباش شيرات المكرن ما هلبسني خوجيرا خوندن بس نيمدا في تالي مزانيه وبس ني ديش بواز بيش كتنا من نجب واحد بس دوي دميدا كوم في ساندي لي او شيرتي مش خورا يخصن وقت بنجه واز فقرام نبتي بي عربي تيبي كردي بجاز بنفيسن هيدي مكاريام خو بيش بخن حتى في دما تاليه 2011 هردا بين ما مستي زماني كرديجي مدرسي زماني كرديجي دان ما خو باش كاريام خو بيش بخن دوي زماني هنيدا دما كو مناسكر زماني كردي زماني كي رسنه زماني كي زنگينه زماني كي خوشه بيشتي كو اسفيري سي زماني ديبي هم روسي زماني من روسيا تكابش تبا كردية خورتا هم زماني فنلندي وهم انجليزي نهم مناسكر زماني كردي خوش دير سرقوه قوتني قلقي زنگينن هلبست بين نويساندن رامانتين نويساندن تشيروك استران اف زمانكي كو چقا جهاتيا دزنجي لهيجي خزينه دا قرتيه او قيس تقرياي تشوي روسيا وفنلندا او زمان بياني قوت فير بونم تا تنه كردي نفساندي بتبوا زمانه تا تشتكنا نفساندي من بزاف خاكر مهنكي روسي نفيسان هلبستي روسي لفي تالي مديت ويت سوداويا مازن نبي ملتي ما خوي روسي الودري هندك ملتي كردي ما روسي بلكي دكن مليونكي مغاز ترسم بجا افقلكي وريتشل كاري ملبكي خباطه من يان از عربي بنفيسم يان روسي مش خورا خسته بنجاه از تاني بكردي بنفيسم وبس لا راست ام بين سر ناف جاويدان كاساني بجارتنا تش بو ناف جاويدان خالده ترجمه خالد عربيه وكردي جاويدانا يعني از يك تشوا بجم از هنكي عاجز دبوم دمام ديت انساني كرد 24 ساعه قريداي چاندا عربيه مثلا ان يا چاندا تركي وداري مسلسل مصري كن وداري موسيقى عربي كن يا تشتكي مجي هيا
لێ وەختی من داری موسیقا کوردی دکرد ئەس بهتر پێ کەیف خۆش بووم بهتر پێ تەسیر دبووم بهتر حژێ دکرد دەنگبێژە مێ ناودار gelek hene em hemiya esirîn ew mişxwara xistin bingeh ne bi çandeka çanda Kurdî heger ew çanda Kurdî jî xelk dibînin ne di wê asta herî bilind e lê li cem min astekî bilind e بله راست مامۆستا دەستپێکە زارۆکتیا te sefê heftan te dest bi bandora civaka gund civaka derdor pirsgirêkên got wê demê de pêşiya we hebûn ji xwe niha te anî ziman te got me bixwe xwe fêrî zimanê Kurdî û tîpên Kurdî kir te çawa karî bû di wê demê di wan tîpan bide hev ha مثلا وقتی me darî stranek ya Hemed Şêxo dikir ew stran dîwana cegerxwîn de hebû yanî rehmetî Emirê Lehlê me guhê xwe dida stranê û me li xwendinê dimeyzand me zanî ev tîp çawa tê nivîsandin çawa tê xwendin we bûî rengî tîp tîpê dengdêr çawan e tîpê dengdar çawan e me bi vê rengî karî em tîpa naz bikin em pirsê hevdû bikin ji ber duwê demê de ji xwe zanî dewleta Bees her tişt erê ev yek ya dîtir ber xwendina xwe re vê talî û em hatin wek dibêjê Partiya Kurdî jî tesîra we hebûn ez fitirekî di sê sala ketim Partiya Yesar de ewa jî em şecaadin tiştin ji me re digotin sermestê ziman ji me re xweş dihat ku em binivîsin lê ew nivîsê me heta niha pirtûkek deftereka min li malê ye hê ew tîpê erebî destpêkê wextî binivîstîn lê min çawa zanî yê derdorê me jî hinek hebûn dixwestin me şwîn de bînin wextî me hat me şevanê xwe re helbestin dixwandin kenê xwe me dikirin welav ne helbest e ev e lê neke wasif daîmen ez bijim heyata xwe de welê me dîtiye tiştin ibdaî cem çêbûne yek ji wan çi bû min helbestek ya cegerxwîn bir ji wan re xwend dîsa kenê xwe pê kirin em bigot mena xwe ne cemine hetil cem hewa ye bigot helbest neya min ya cegerxwîn e ev ji min re bî teciyek ez binivîsim lê teban ev destpêkî bidî wextî min çû sêdayê tîrêj dît bigot ez dev ji vî karî nakarim ez ê berdewam bim بله راست مامۆستا niha belkî bibe dubare jî te ji bo çi bi zimanê Kurdî nivîsand armanca te jî nivîsandina zimanê Kurdî çi bû min hij zimanê Kurdî kir hij çanda Kurdî kir û min xwest armanca min jî em dikarin vê çandê pêş de bibin anû bila ez jî noqtek ji wê deryayê bim ku ez bikarim vê çandê piştî em mezin bûn me dît hene û firatir kirine û gelekî jî em gelek spasiya wan dikin yek û ji celadet ve derxan bigire heta tu bigihê Elî Seydû Goranî yek û ferheng ji me re hazir kîn û rê zimanê Kurdî deynayîn û hêdî hêdî piştî em gihan vay henê nûkanê me jê me bêhtir fire bû nûkanê me bêhtir karî em çanda xwe naz bikin heta em bêjin em hê kê min gelekî jî di alê helbestê de kêmasiyê me gelek hene lê tu muqarene bikî rewşa ku em tê re derbas bîn ez bijim karekî serkeftî ye بله راست مامۆستا te behsa mamosteya zimanê hûn bûn mamosteyê zimanê Kurdî hûn bi rengekî akademî fêrî zimanê Kurdî nebûn we bixwe xwe fêrî kiriye hûn bixwe geriyan li wan tîpên Kurdî çawa wetkarî bû hûn bibin mamosteyê Kurdî û zarokan fêrî zimanê Kurdî bin gelo ew danheva we ji ziman re têrê hebû yek jî wextî me besa ziman kiriye destpêkê lê berî ku em bibin mamosteyê zimanê Kurdî me xwegihan bî wê astê ku em bikarin tiştekî bidin yek jê li Unîversîteta Zimanê Kurdî min dewam kir û ez gelekî fêr bûm li bajarê Sankt Pîterburg li ser destê weka mamosteyê Nemir Ordîxan Celîlî ev yek ya dîtir me ne cem xwe mesela asta yekê hebû ya denhêrê me Samîtan yani me jem xwe tiştek neda ti kesî ya Samîtan asta yekê me di dawa ew giringiya zimanê Kurdî çi di van rojên îro de di van guhertinên civakî û siyasî û taybet ev aloziya got Sûrî têr derbas dibe ew rengê tenê dixwazin rengekî tenê qebûl bikin tir rengê din jî rengê erebî pê qebûl nekin
چاوا وی زمان کردی باندوره که بکه د قبول کرنا ملت کرد وی جوا که يعني إيرو تدنيري شخص زماني كردي باش پیش کتیه دبستان هذا ونيفرسيتيت وبونا پایمانگه وبونا يعني أنا خازمي قلتنا بري بكار بينم إنه دجمناتية زماني كردية دكن أو جيت زانن كو ملتك حبوناوي بزماني ويا دما زماني نبي نتهواوي جمرية جبر فيها كي أو الجمن دوی افوری قبول کردن بخوازن نخوازن يعني ام بيجن دكتاتورك وك صدام حسين زماني كردي قبول دكر اردوغان يكون هاوقا شريمت كي هاگر ند دستوري دجيبه لي ايرو زماني كردي قبول كريا از بخوا چونغا ونيفرسيتا زماني كردي يا ساميتان اسطنبولي زماني كردي ددن وشاگرتي وازيدي 500 شاگرتا قلت هنا يه طلاب جامعة نحمي يه كردن تين ويدي پراددن حتى فير زماني كردي ببن والايراني يجي هكذا واذاعي كردي هنا وتلفزيوني كردي هنا تشماني ويل بن هر سي شار بارشي كردستاني وا دولتا اف حق دايا حاجه فرمي نفرمي للفيدي هي راديو كمال شعبيتنا اف دجمناتيكا مزنك ويش بو زماني كردي تكرن وتجاره فيف نوي قبول كرن رنجك تاني تدري دنيايتنا رنجك تاني نامشي دفي رنجي دويجي كردي بي راست بيجي ما مثلا بحثا كاري تبكن بلكي تا نزيكي دصد هالبستين بساند بصادو بينجي بشي تا چاپ کرنه گلو تا چاپ نکربن چما تا چاپ نکرنه تا بحثا چت که دوان هالبستی خود قريب مجمارت نزيكي دكهي دصد باني ده مش بو خوا چاپ کرنه مش بو خوا نش بو بلاف کرنه مش بو خوا چاپ کرنه لي من نكريا از بلاف كن جبو مثلا ملت 500 600 هزاري چمانه آلي مادي ده لازمه واز بيجي بيجم نكو نكارم وك تشتكي مرة شدة بجيب جبر شكون نجمرة ملت حميرة قالك اف ملت اف ولاد لي خدي دركبي لي اسبيت حسمت ما ازهرم تشابك مجبريكا خو هرم بدم يكي ولي بقيمة دبي جبر فيكي مسكنان دي حتى خدي ودر كيفن روجكي بيجن امي فا هلبستي هني تشابك هنجي اسبيت حسم هنك قيمتي مشيت بي هنك قيمتي هلبستي مشيت بي اضرب هرم تشابكم دنيا كي تاليه نخويني مثلا وبهوالي ما قالك هنا الفيديو سر حسابي خو شاب كرنا وبلا كرنا اجانا جي بسني واددم اد بيجم يك هلبستا وا دبي برورده او بي جيل نيوره يوك رحمتي لوري تلداري مثلا يعني تشتني في سنه براستي عبقريتي ده هي خدي عفوكي الله خدي ليبن كوميتي نرخاندني هنا و ديوانا ويجا و گو پرتوكا چاپ دكن جنوس كاراري ودايوان و ندايوان او سازي بخوي تشيبونش بو علي كارا نفسكارا بكن هني برهمين نفسكارا بنفسين از نها حاضرياوي دكم هنكي اللي فقركي شيكم اوجي فجا هر تشتي مثلا دوي وقت بي دي في حمي حاضر بي شابير حتى تريكي هنكي شغل جرى دوي آلي كمبيوتر ده وآلي هنكي هني امتيدا نجي هاتنا خاص چند وقت بجا آري كاريجي دكت شهبون ولا حتى يك هندسة بيربو حتى هم نكاري ام بس قولي دا خوازا وا حمية جاهز بكن شابير ان شاء الله امي ويجي حاضر ان شاء الله تبحثا شت كد مجاري قوتي تيد نفسين ده هالبستي خود تبحثا شت كي مجار چنه مجاري شوازي نفسان بنا بهتري شو هالبستا كلاسيكا كيشة وبارة وزن وقافية ديفيجن بهتري افينينا نتهوينا وهنك جي جواكي جي هنك ده ام تقارن هالبستك يجي بخوينم لجبر بيجن بنقها هر تشتي حسكرنا بي سركفتن جي زحمت تشي تشتها بي قراقة تجي حزبكي وهدي تجي حسكرتي بسربيخي خوزي ببام از بالبلك لسر دارا اذي ياري داكو روا وقرابا جدلو جان لبهاري لسر واليفا كتبا رنگي قلا قل هناري چقاس پسني وي از بدم هر هندكا اذي جاري
از هلبستکی بخوینم به سرناوا خو قشنگ خوشک خورتکی کرد خوشک و نازک او خورت چل بیجی ندرویشم لویجینه زگردکی سر خورمه سربازی بخود دکم چب من وره تو نغمه سازمندی قد بو منینه شو رو با من یک دمه خودیه ورسلو زیپرم خوینا دمار وکه چمه جوان یارا دور کتمه بو کسی از نابم ممه وکه حسب لوان چولان به ایوارا تیر مرهمه جار ناج خود پرسم گلو ما از جه چرمه هر نزانم سبه چیه یان یک شمو یان چارشمه یا تالی جوار بیجم دلشوات گل خومه اویندار کردستانم گرتی زندان آومه شیدامه بو رخش رستم قشنگه کی سرخورمه بيجي قالك سباس او چی دمیت نفسان دبوا هلبست اف هلبسته هنه سه ماه هشتا 2012 پشتی اف شورش دست بکری دمکی نه چاوا خورت کرد دمش هر تشتی خبردان و تبلی خباتا عسكري بين وفيرنج هنا وكي مراشي بو انه از هوقاس خوشك ودلال وبجن بلندم اللي از قرتي حبسا في ملتي مش بو في ملتي از خباتي وكم حتى داوي جي بويا برسكر هلبستن جوهن دنبسين يعني تام اف برسكريكن سياسي وشارين گود ایرو باش آوای کردستانی افداگرگریا ترک در دور یعنی تامون سروان مجاران نویسینن یعنی جی مجارن جدا جدانه ما بختي مجار از بخوا كيم دنويسم هلبستي چمانه نه هما چهات از جب خراب مرين بنويسم دماتي من النويسان فكره هات من النويسان مرقام ندج من اثر دجمن چي بنويسم اثر خدای من دنویسم که اچید کم ما تشتکش دجمن هیوی نکریه لهس هیویه من الجم في ملتنا في ولاتنا وك هلبستك خدا چند بيتك بيجم لهيفيا ما من پر هيفي ونذاكرن اللي باي روجو صالا كتم بيجي صال من درباس كرن او يعني ديرن بس انا مثلا كرم هلبستك بيجم السر خوا سر قلي خوا اچش با پارتیا دخوازم چش وی گلی دخوازم از چه بکم ولاتکی گلک خوش بو کیفا من پر لی دهات بوهارکی گش و شین بو کانیا مج ناف دهات پر پریکو چویکو تویلک ناف ده گرتبون جوات جهر گلا گهابون هف بهنکی خوش جه دهات جهیویکی گلک مزن دفریان امج دل ایش و درد و بلاین ما دور دکتن پیرکل به هفره ما درباز کرن بست و باجار گندو مل چه اوینکی شیرین بو خبردا بو جرگو دل هگر نجیم لسیبرا دین دبم اصل جینه وکا و دوست و حوالا بلا کسک نبینه دور دکوم جمطالا دچم جواتا زینه جدسته وی دوخم می سرخوش دبم جوینه اف فلسفه گل کورا خوشیا وی لوره او سیبرا دکوم وری چاوی چاربره نوکه کسی نزان کود دل ده دمره جانی من دما دخوازم نلوره لوره باور بکه جانی من نامره رامانی من بلنده او جهی کو از دچمی بوهشت لبروی گنده یا اوینی بو متینی پریو تلی فنده او اوینی امددن هف جیان و روشارنده نزان بونه لجیهانی نکارن من ناس بکن یکی جسد وک مدوی خوش بو هف باش بکن حسکرنا گل جهوره ریبازکی چه بکن دوی چرخی ولاتی خواه جنوب ریزگار بکن کو و هرم کسی زانا چاوا ازی ببینم چاوا ازی اوا دردا جناب کردا هلینم بو نزانا پریشانا چنامی از بشینم گلی منی رندو هجا چاوا حوال حف بینم گالک سپاس دستو حستی تساون تچت خوازه بین زمان دناواوی هلبستی ده ایشو درد من ملتی من دستی هف بگرن ملت حتى باوريات بوي بارتي كي نبيجي بزياوي بارتي ندب يا دجمن يعني نهاز ولي خازم سر في راغاني تشتكي بيجم جارنا مثلا كردي مي باكر
یا هون ها بفي بينوسي بتوقيع اخوا تتكاري اردوغان راكي تلبجارتن هذا حتى تنبكي كيبي حتى تنياري بكي كيبي يا دنجي خو ندن بي نظام چند صد نظام چخاص برلماني جبر هنا مثلا وزيري واي حاكم فيدان زي تشيا كرده يا شخرا كير خبره از بو فيكي هيفيا من دائما اف ملتي هني بخواب حسي از نانسانا كينا تو فرستم لي وضع اف ويد خوازي يعني هاجر ايرو چقه تبي انسانه كي انترناشونال نجملتك تبخوها بندستي تشتكي تتنا يعني نها قصير افريقيا تشي المانيا تقاسي الديمقراطيه بيشكتي تبوارا انجليزي تشتغلي جوابتنا هذا تفرنسي تشتغلي جوابتنا هذا دفت بالمانيا وانا بشتغلي ام تاني يرو من باب الدنيا ابا يعني ارمان جامجي ازاديه رزقار كرنا باشه ام تفد بوی هویین گو او هویجی بجیبه ما مستعد بحثا خیفزان کرد چت خوازه بین سر زمان نامه یا ناواوی هلبسته چیه؟ هلبسته خیفزان متخص از بدم دیار کردن نظمان کردی چخاصی زنگینه تيجي جانا جوختي دبستاني دي عربي دان بشرح كلمات هبو شيروفا قوتنا هنكي من ربي هلبست كبير نجي نفيسان شندك ولا هنا يعني برنجكي ولا كرديا رسنا هشك قال لك جرا اختي دخلين بيجن تشتات بيجن ما تشتكش تفهم نكر يعني حتى ما مستكمه وجا انجليزي بيرا ويجي جو والله قوتن كردي تذهبون بس ما نازين تشد بيجي مو هم هي باشترا ياك بخازي تكاري يعني فهم بكي واختي من نفيسان ديجي شيروفا قوتنا جي من بن ردينا خيفزان تجمر بخيم اذكار بخيدم رحمه خدي لي بسيداي تيريج دقول تجاره هلبستي خو ازبر نكن تهل بستا يعني ازبر نكن جبوب هورت جاك دي درنا كفن بجمع شخورا يختوك بنجهكي لأف هلبس بخوا نظام شماني من ازبركر خيفزان اي خيفزانا بريزاد وسين بو من سيبره نخوين درم بو مويل خاموشا من ببره چاری شن بو آرکان بانگشیک زانگره پروکرنا هلم وک پرچوک لسره هیتا نین بو هرسه وک هینوشو هلپره لاگر کتن کاخامه لهو روا پیکره رادستی بون افقرال خورست او ما خوسره ای خیفزانا کودنی روش به ایشو کدره تی چبکی کو کاوشک و اوجی به هنره هیامشکی کملوک بورسلو زیپره او تسیا دیزه گاسن برا جخوره او گاوینا گفدان نرونی و فنره نزوک تجارا نازن لی هر چاخی آزوره دنگ خیفزان نهات زور ایش برن جخوره امیدا پریزاد سرفرازی جمره گلک سپاس او دوست تی ویژه انگلیسی خوندی او پرسه که راست شدت کراستی تا هلبستا دیروکا کرد نویسانده بود یعنی دیروکا کرد برنگه که هلبستی چاوا تتکاری بود بنویسینه از بیجم بلکی من مافوی ندایده لأفجي مش سيداي تيريش خاص مقول سيدا تنكاري ديروكا بقولي عم بيجي فهمناكن باش تبخي هلبستك تشتاج مرة قلتي والله استيدا فكري ما بس باركي بشكي جيران بوش مرة ان شاء الله روجي كوري تبن فيسي طبعا من فيسانت قال لك ماسي كنت ده هي معنا بجا از بهي مهنك ديوارن هفرة البنيس خوش تربك بشكي دريجة جبر ديروكا كان اللي مجي كاتشتاك خاستي مولي هنكي سر حفظة دعايا يعني وقلتي بزافك خباتك هي فيا ما يكون هنك بش مرة ورن يعني دمين هذا فرح تربك ديروكا كرد شما ام كرد معنا بندست بمليون حجار ومست ما اولو ما ولات هبي هرتشت لبندستي ما بي كردا جخور خبات دكر پیشوشون تم ديار دكر سومري وسامي كيبون زردشتي بو چه بون دفگرم لديروكي دبم دوستي بير حفوكي ولات ببو كلهك مظن ولات ببو روشك مظن
جدور و هات ایش و بلا خبردا ناف جرگ و دلا پارچه کرن به صد رنگا آگر بردان همو شنگا آشورین بیخودین چاو و ناوا وابرچین هاربان و کریتین فارسی و اغریقین هن رومن هن فینیقین قرطاجی و بیخودین دیروکه کی دیو دریجه دبخوینا اوتو بیجه دجله و فرات دهرکن هین یارا چاف سور دکن بری خودان قادا جوان جدست برن افتا جوان ویران کرن به ایریشا آگر بردان هر گدیشا منگول بونا وکی گورا او گریان لهر درا ما برداوا بکشتنی من نهشت کو کس بچنی جارکا دی به اولی خواه هنج گلیم گهاندن خواه اول لپای هف زیده هاتن به فلسفه و شر هاتن یزدان برن ازمان جور و جاری پر کرن زور بر خود دملی نکارم کم قوتو پر هجارم به دروا جهف کرم از جهف دو بلاف کرم دراو کرن من باور کر 1000 سالا مجیر کار کر دریه ولات مجیر وکر سری دوستی خوا مجیر کر از ترسام جهر تشتی آگر بو من کرن پشتی لسری من دانین کوفی او بون نبی از مام صوفی او آغانا از غلامم او شاهن از پریشانم او تنه چون لجم یزدان ام نبرن امان نازان ناخوازن کرد شیار ببن لجم یزدان پیدا ببن یک دچه جور یک دیتا خوار جبو کردا دبه نیار یزدان اب کس دین و هار کر بو کردار شرک زور کر آوا کرن مزگفت و دیر او چونه جور کرد ما نجیر لجم یزدان جینه دکن کنه خواب به کردا دکن دوجه جبو کردا هیا بهشت بو ما بی درگیا ام ترساندن لدیرو که کرن دوست پیر حفو که دجله جارنا عاجز دبه دوارما پیل بل دبه جنیارا نفرت دکه بندستی قبول ناکه جودی دبه جانم کرده دجله و فرات او یار دبه قیرین لولات تم هیا آزارا ناف جرگی میا جبدلی سوخان و کاوا از دگرم بهر آوا میرم چاوین من کور بونه آوان و جان بلاف بونه هش نمایا از چی دکم جینا ولات خرا دکم بو ما کولا براست و چپ دبم نیار بدار و تب بو نیارا خبات دکم فلسفه خواج بیر دکم بو ما تاجی لآراني لصحرائي في بزيبو چه از دکم هش نمایا از دین بو ما شرک گران در باز دکم دبردم منگول و روما خباطی بو دجمن دکرم ما پاقش کر لهر آلی ملکیه لشام دکم ما پاقش کر لهر آلی ملکیه لشام دکم کله نما نگهامی کله ولات خرا دکم دستی والی بریکا من بریکی وا پوینه دکم کردستان دبی آتمه لی جوان را از قید دکم آگر دبردن واری من جارک دیوا خودی دکم ترک و عرب فرجی پیرا جحمیا فدی دکم چما ایرو به هر رنگی از هموا قبول دکم کردستان تفکرن زندان درگه و آسی دکم ملت کرن 1000 پارچه و پارچه از زیده دکم ملا و شیخ به 1000 لپی و هر از میش دکم ما دکو جن او ناترسن فتو بو انفالا چه دکن زاروکو جنی ما برن کشتن بو و حلال دکن میرم رابع چاره نما بو کیرو گازن بکن هگر ایدی امنا میر بن و محمیا بن عرض بکن کوو هرم جین نمایا قاضی و شیخا دار و دکن بری یزدان بریار بده قیامتی لدار دکن دما چکو دیروک خونده بو آزادی ما پابنده دما چکو سرخوش دبه نوکا جخوش یار دبه نما ایدی فدید که لی ما ایرو وی چه بکه جدست چونه او تاج و ملک جبن چونه برو جلک سری کتا ایش و بلا نخوشی کتیه هر دلا نکا کسی بجوینه ماوه میراج کوبینه کرد جسری وندابونه کرد جسری وندابونه لهر اوله بلاف بونه باور بونه جداروا کتنا خفکا وکی کوا دما چکو او تیتا در کرد پیرا ایدی دکنه شر چکو ایدی تم سرخوشه بو سرخوبون تم دلگشه چکو سوز دا کو برده کو 1000 جار بکو عردی سال هاتن او چکو رابو آگری چکو گرو گش بو لور خسته لور کتا چکو هنکی کم قوته
چکو چبکه وی سوز دایه جبو ولات وی دل دایه چکو چیه برخودانه به درد و به عیش و جانه به دستکی دگره دجله به دستی دی دگره فرات شرمه بومه لپایوابن هیوی جه چه ما ام دکن ام جی میرن لجیانه جنه خواه فدی بکن او ندینن این چون چیان دجینه یارا شر دکن او درمان جرگ منه ولات ایرو پاقش دکن ترک و عرب فرجی پیره جه کردستان ام در بکن ام کرد همی ببن برا کردستان آوا بکن هەگەر هەبە یەزدان لە ژۆر ڕێکی بۆ وی ئەم چێ بکن لەوێ ژینێ سەربەست بژین بۆ وێ ژینێ خەبات بکن باش یار بن ji بۆ وڵات کورد کوردستان ئاوا dikin دەست و هەستێتە ساون gelek spas hişyariyekê pir mezintîne ziman di aliyekê dijî rexneyekê tund di derbarê nezaniya gelê Kurd û bandora ol ser gelê Kurd bi rastî jî mijarekî pir balkêş bû bû te anî ziman di navaroka wan helbestan di jiyana got derbas bû bû wek yanî bandorek li te kir tesîrek derdorê xwe tu nerî ew gelê Kurd diçe astê jiyan dike te ew helbest nivisand ez rojekî ber xelîcê Finlanda re dimeşiyan lêca cihê va kesê têr bû yanî tiştê min dîtî ecayîb bûn xweşbîna wê de nayê wesfandin nekum hûb çavê xwe bibîne miletekî piçûçek ji bar wa 5 milyon yanî gihane kê astê û em di vire derketina hate cema bin penaber em jî dibêjin em milyonan e hinek dibêjin 40 milyon heta 70 milyonan e em yani bi rastî ez welê hingî dilê me bi min şewitî ez kurê 70 milyon insan ez werim bin penaber li welatekî holê cem 5 milyon cem 5 milyon insan ku welatê wa de ne noxtek gaz heye ne neft heye hemî darin û xabat û qeşe û berf û sarma û quzilqurt e ez halê xwe de şewitîm ev helbest hingî li wê de min nivîsand li Finlanda te pir xweş nivisandî gelek spas em bên mijarên dinî got te tê nivisandine guman dikim te roman jî nivisandibû rîwayê te ew çi wextê nivisand bi çi zimanî te nivisand te çap kirî yan na roman ez xwe ne roman nivîsim lê te dîtiyê Kurd dixwaze hema çi xebatek hebe bike mij dosta hevala pirsî got binivîse yanî ti zerara wê nîne li vê dirê serpêhatiyek çêbûye ve gotiye roman xwe serê sedê not û neh rast e ez jî min got çimanê îro di ehlê dêrikê bixwe vê tiştê nezanin yanî ev boyer li vir çêbûye kurê bajêr e û nezanin çîroka welê kurtahî bijî bo ev jî bigihê ragihandinê hevalê Mihyedîn heye hevalê Mihyedîn komîtanekî mezin e li alê Dêrsimê diçin operasyonekî di wir de hingî dinya sar e şev berdestê sibhê dîca yekê eskerî hatî kuştin rajê vêltî wî li xwe dike dinya jî mij e ew e keçek heval jî şoreşger e ew jî dibîne yekê esker e tê fîşekekî tavî jî hevalê Mihyedîn şehîd têxî dema tên ser cinazê wî lê kom dibin komîtanê wan e bija ew vê rengê rîwayetê min nivîstiye hevala keç di rajê sîlah dînê ser qirka xwe xwe jî dikuşe li vê dê birayê wî hebû birayê wî çû raşte sîlahê heb birayê xwe Mihyedîn deh sala bêhtir mal çiye marekî pê vede û çîroka wî yanî nekarî dî hevala vegeran vê dê li vê dirê zewî jî sê zarok jê re çîbûn yek jê kurekî Elend e Elend di rîwayeta min de betelê filmê ye navê bavî Demhar jî şehîd ket li vê dê esayîşî de çîrok hemî ser Elend de çawa wextî çê pêşiya cinazê bavê xwe çê tirba wî dikolî ev anî min nivîsand û em bendê nehêdî dî heta hemî werê sera rastkirin werê çap kirin wekî dîtir jî ferhengokek em bijîn piçûçik bi çêkiriye ew jî nîzîkî 3000 gotin e lê ew gotinê ku kulana Kurdî bi kar nayînê min dane hevdû ji bo zengînbînê ji bo zengînbîna cem min çêbe yanî ez bikarim wextî tiştekî binivîsim ji min re lazim dibe bêhtir
فرهنگێکی کوردی عربی کوردی عربی باشه ئیرۆ زمانی کوردی ئاستا زمانی کوردی تو وەک هەلبەستوانێکی وەک کەسێکی بوونها وەکتە گۆ فەرهەنگۆگێک تەنفساندی ئاستا زمانی کوردی چاوا دوینە زمانی کوردی هێ گۆلانی دە پاشە زمانی کوردی هێت پرتوکا دەیە جەمن گەهایە جەهنا لونیڤرسیتê Kurdî mesela dibistana lê gulana Kurdî bixwe de hê lawaz e nebiye zimanê Gulanê ji ber ewek me gotî bêhtiriyê vê di babokalê me gotinê ku bi kar tanîn ew gotin me ji bîr kirin li cem me winda bûn me bi kar nanîn em niha jî bi kar nayînin û dema em kar jî dibînin gulana Kurdî ji me fêm nake êdî Vija hêdî hêdî heta ez welê misalek besît bînim carna min ji hevalê xwe re digotin edalet çi ye bi Kurdî hineka me siwila min niza edalet çi ye yê min ez 14 navê edalet zanim Kurdî 14 nav hemî edalet ne werzel wersel şîlk û pê de re zîper gelekin lê wextî ez îro kulana Kurdî de jekî re bêjim ma sîlkê min têşin şîlkê min têşin û bêje ew çi ne tu mecbur dibî em jî gelek gotinê erebî têxin nêv de ji bo em xwe bimeşînin yanî lê zimanê Kurdî tiştê ku di pirtûka de heyî gelekî pêş ketî Belê mamoste îro wêjeya Kurdî dikare wan êş û azarê gelekî wek gelê Kurd bîne ziman bi dixuyanî kirin derxîne ev hêvîka min e û ez dibêjim belkî gelek cara heta ji çekê jî muhimtir e eva henê ku komîtenê me hebin yê wêjeyî îro bajarokek weka dêrikê tu lê bigerî tu dikarî sed rîwayeta jê derxî lê mixabin kêm e yanî divê yanî kesnê bi xwe rabin ji cem xwe tiştekî xebatek heger kirin nekirin wekî dîtir dibînê wenda lê heger heba heger mesrefek lê hatba kirin xortê me jî hatî hene zaneyê me hene wêjevanê me hene yanî bilanê kesin welê heman beş bû vî karê henê dikarin ji dêla mesela em bêjin wekî yekîtiya me yekîtiya Rewşenbîrên herêma Cizîrê di sala de çend pirtûk hatine çapkirin ew e berhemê me mesela niye vê saziyê gereke bêhtir bê yanî ez bêjim roman ji xwe bingeha her tiştî ye êş û derdê vî miletê henê û ne bes bi zimanê Kurdî bilanê bi zimanê erebî bê bila werê wergerandin bi zimanên cîhanê dîtir jî dinya me naz bike ne hema wela şoreşeke rabû çawa çû çi rengî ev şoreş îro êş û azarê vî miletî wekin hem gotî malbatek wekiya Mihêdîn hê ehlê dêrikî wî nas nakin lê heger ba pirtûk û ban semîner û ban ev henê me zanîba çi bi serê me hatiye gelek çi bi serê me hatine em xwe jî hê pê nizanin belê rast îro rola nivîskarê Kurd çi helbestvan çi wêjevan çi roman nivîs çawa wê dikaribe bibe alîkarê parastina zimanê Kurdî folklora Kurdî turasê Kurdî giştî yanî pirs dîsa vedigerê derfet ka heta kîdirê ne yanî rastî jî derfetê nivîskara gelekî kêm in ti derfet ji ware tune ne yanî yekê nivîskar ku nanê xwe difikirî meselen hina ew nivîskar gereke yanî em bêjin derfet nabin nê de derfetnê madî bêhtirî yani niha piştî ez mirim gula neydin ser tirbamê axî min gulê hewa navin semînera ser ji min re em çê nekin berhemnê min hene werin ser bisekin kêmasînê wê hene serrast bikin çap bikin em hemî bibin destek em ê bikarin tiştê gelekî mezin bînin em bêhtir qedirê miriyê xwe digirin ev tiştê ev wêjevanê me niha heyî hene qedirbuha hene em naxwazin navê wan bînin filan kes hene heta niha bê xwedî ne lê heger xwedî derkevê wê çareseriya her pirzgirêkê bê ya wêjeyî ya çandî bin belê rast e mamoste wek wêjevanekî bernama gelo te ji bo xwe wek kesayet hazir nekirî got çawa tê beşdarî pêşkeftina zimanê Kurdî wêjeya Kurdî asta wêjeya Kurdî zengînkirina pirtûkxaneya Kurdî
وەک پرۆژەیەن گۆتەدانە پێشیاخوا براستي اشترى بيجم ازولي قالكي هنجي صريح مشيت حياتها خدا يعني مبخوا تشتك ولي النينه يعني بيجم والله ازي هم هر تشتي خو بدم وجبو از خو خو نابي مسنكي وجافانجي يعني بلكن ها جامرين داري بيبكي مش معفتشيه خاصه انسان بين مسلمان يكون او هلبست هديتي مثلا طبعا افناي قريدان باستا باورنامي مثلا جگر خوی چی باور نمی هبن حتی بیشتر والله دوی ابقا شهاده مازن پیره به افجی نابه مرجک جیره لی مثلا جمن از خوا پیش تیخم پرتوکی کل جمن هایی رزمان هنه یه و جوان کرد هنه از دخوینم اجی دلوپک جوی چمیمه او چمید هرکی لی هگر ام ببان دستک و بهتر کارکی و جوانی مکروا ما قريبا تشني قالكي سركفتي دين بين بردستي في ملتي هني لإيرو إنسانكي أم نافيو عبدالساني بيجن فقير وبلنغازة يعني تشتين نفيستين مثلا أم بيجن حميم مات برتوكا ده هان مثلا ما هلبستن خندن الجم منن هكا جالك هولي راقهاندني ده أوي عمري وابي 6 سال قالك بري 6 سال هادبان تشاب كرن أنجي هادبان سر سكناندن هكا سر ولي سكناندن هنا انساني مثلا انساني ما هنا جرامرا كردي صبحي فهم دكن بلكي اجي فهم لكم كريم بيجي ما مستحى فلين يعني باشا هاجر فيجا او هفديتني ما هبار قوميتي ما هبار ما قريبا ما هفدو شي باتشتا شيرو بكن ما يهفدو بهتر بيجي خصتما الدنيا حميه افهيا الجما تناصري خوازي شابيش بكيف اللي هاجتر من رخنا بكي وتريني شام بكي هلبت ازي بيج بكيف مامۆسان هات بەحسا وێ مژارێ کرد شخوا نامەیە تێی داوید خۆستەکاتە ji بۆ گۆ ئەو ئەم بە هەورت تەفدن ببن ئالیکار ئیرۆ 30 ساڵی ئەو نووس di pirtûkan dinemîne neyate tenê pir nivîskar hene bi sada û zêdetir nivîskar hene çap nekirin ji ber derfetên wayî madî ji ber gelek pirsgirêkê din hene tu çi dixwazî bêjî nerînê te ji bo wêne em çi bikin heta got em karibin alîkarî nivîskarekî bin از gelek deram gotiya dî saet bêjim gereke ji va xortê me jê hatî komîtek hebe ev komîte henê teban maaşekî vê kar bike ji bo vala bê ji vî karî re va berhemê va vê navçeyê bidê hev berhemê va nivîskara bidê hev helbet tiştin cem hene yani heger hewa dîte nexircin nehêjane nekin bas yê hêjayî jî hene ya dîtir insanên me meselen romanivîs derfetê bidin wa bigerin alîkarî ware hebe yani niha bijim te wextiyekê romanivîsekî Brêtanî tê vê de derfet pê re her derî heye heta çê qetayê eskerî û çê cem birîndar e û çê hemî dere yê me astengiyê ji me re çê dikin yani ez welê kurtehî bijim îro em çûn cihekî ji bo em ji xwe re hewlê taswîrekî bikin li Qews hatin qebûl nekirin çê nabe ya bûne ji bo hewa hatine tu pere nakin berîka me de em xizmeteke ji vê wê jê re dikin yani insanê welê jî hene vije heger ewa ev asta zanebûna millet pişkî pêş ketiba tu ji Sûrî derdkevî tu vî de baxtî tu dibêje nivîskarim ya ha destê xweş tere bilind dikin holê cem alemê gotina nivîskar gelekî mezin e ez ji tere welê tiştek hat bîra min problemek carekî neqeba Kurda û Ermeniya de çêbû Rûsya problem mezin bibû Rabî min got ez ê werim hil bikim goya û zehmetten çûm got bêjin wa yekî hatiye wê hewa bibînê ewa xwe hazir kirî şerekî re çûm cemî Ermenî gotikî min rahişt qelema xwe min got ez nivîskarim ez helbest da dinivîsim wextî besa helbestê kir min got zan dîroka Ermeniya û Kurda çawa ye hûn zanin me çi nivîstiye ser Ermeniya ez çar xebera got tu ser serê me vijam bi rabî helbestê xwand ew Ermenî Kurdî jî me helbestê xwand goya got tu poşkînê me yî got tu poşkînê me yî tu hatî vê de tu dibêjin zat çi şita tu bêjî weka te yani qezdan pê çi çiqasî qedir didan insanê nivîskar insanê wêjevan ji ber çê ew xizmeteke dikê heger kêmasiyê xwe ve jî lê bawerî wî ne ez ne dijî tu ola me
انا تجي طائفه ما ليه اتخازن ما في ملتي جي هبه وقتی ما في ملتی وری جه ما في مجی پیرا خلاص دبی. ام هیوینه گلک سپاس بوده. ام هیوینه او خسته گوت تا گوتن بینجی. ام سپاسیاتت کن گوت او در فتجی دامه گو ام ببین میوانه تب خلقه کی. ام جی سپاسی هوات کن سر سراسر شواهاتین هونجی وسیله عفو کن هگر که ما سی چه ببین. نه یا سپاس جبوه نهاجی می خلقه خوب دایب کن. بله تماشاوان هجا ام ایرو گهشتن داویا خلق خویا ایرو حتی جاره که دن بمینند خیر و خوشید.